šodien mums tagad tikko izliks ārā vesels prezerts. Nu, es tagad pisīsim, nezinu, kā tur gadīsies, bet mēs brauksim gar cilvēkiem. Prasīsim katram, kā tev tur gadīsies, vai ne? Ejam! Es vēl nedrķīšu, ejam! Gatavs? Nu, gatavs. Jā. I'm sorry. Well, off your tongue and how you have missed deliberate line and recklessness. Don't get crushed in the harvest. Recess, 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 recess. Davai, es tev skājām, turēšu tu. O, tagad normāli.